Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete zašto je Nugget kosi turanj u Pizi. Visina turnja od zemlje do najniže strane je 55,86 metara, a od zemlje do najviše strane je 56,7 metara. Debljina zidova pri dnu je 4,9 metara, a pri vrhu je 2,48 metra. Turanj je iskrivljen za 5,5%. Temelje turnja je postavio čuveni arhitekta Bonanno Pisano 1173. godine i na njemu je radio do 1185. kada je iznenada nestao, ostavljajući građevinu za samo 3,5 sprata visine. Ne postoje tačni podaci o tome da li je Bonanno zaustavio radove zbog toga što je shvatio da se turanj naginje. Tako je turanj napola završen stajao punih 90 godina, sve dok drugi arhitekta nije odlučio da se angažuje na ovom projektu. Godine 1250. čak nekoliko arhitekata je pokušalo da ga ispravi, ali on i dalje tonuo. Izgradnja je dovršena 1360. godine. Kosi turanj je zapravo zvonik koji je trebao da bude potpuno vertikalan, ali je počeo da se kosi neposredno posle početka izgradnje tornja u avgustu 1173. godine. Do naginjanja je došlo zbog mekanog tla na kome je toranj izgrađen i klimavih temelja. Do 1990. godine toranj u Pizi se toliko nakosio da su zvaničnici morali da ga zatvore za posetioce i pokrenu sanacione radove. Inženjeri su uspjeli da smanje nagib za 44 cm, vrativši toranj u položaj koji je imao 1838. godine. Kosi turanj u Pizi ponovo je otvoren za posetioce i turiste u decembru 2001. godine. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio. Ostavite subscribe i like kao znak podrške. Ćao!